ico gihe na postinze ifoto ya Fariyazi ya Big Fizzo acambwira ngo Petit utaguka mu toilette narababaye na byarambabaje iryo kweli sinoreka kubivuga byarambabaje bisigura ko Sadbi atigeze yishimira kubona upostinze ifoto ya Mugani ariko kudukubita mapiano sana hari abantu bakomanta bavuga yuko kwera wabonye ngo King Sadbi yafatishije ku mapiano aguma batamwo nawe reka rero 2016 narakoze indirimbo yitwa Disisa Deborah gena muirabe ni piano ivuzemo ya log drums gusa man ikorabona kandi piano nagariza tubiguza zikora Tanzania bose barazikora ahubwo twe twaratevye gusa wari umuntu yabuza abantu muri show hanze kubera ngo bwoko runaka ibyo bintu birankanga cyane kandi umva ko bitinyize niba abantu bashobora kuba batumira umuntu kubera ubwoko canke ikimenyane kandi rijya nibanga rinini yamenye yashize hanze muze mu birabi neza ko ari abantu badashobora kuba bahogwa ibyo bari ajya amajambo tuyahagaci si ibintu bito niba bakiraba umwana w'igihugu bakora ba koedi kindi mugiye rero muri community barabye akantu kugira baho umuntu ikintu uzosanga babandi bari kuzomarira igihugu akamara igihugu ipfuye ubusa avuze ati ngira ndabategurira igiteramo ntibaje kure ariko umunezero wose bari kugenda kurondera kure baronka usumbuye nguyo kabisa le 31 Imana idufashije abo tuko turategurana umwanya ushaka kubona afishe tuzovibinga ngagushika buke wakataka niwe mdogo miaka yote hakuna huruma kwa binadamu wanataka nife angangana como blues aista penina mapu ayomani yani yoko stani tani yani tamo mimi nikitani akikiduza akikinuma akikiduza akikina oyo ni nani sasa analeta gamitani abatini man huyu umundani tuvuge yuko rero King Sadbi kuzana Empire Avenue yazanye irya lebo umwanya utaragera oya urashobora nageze ariko hari gihe upanga ikintu kigapanguka ego tuvuge ko abaririmbyi ari mwe bamuhemukiye byawe bimeze fresh twari kuba twurira amandege dukora ibintu byose urabizi nawe we uri ahantu bimeze ntago kwicara iyo myaka si kuvuga ngo Benturongo ariko yigishwa kuririmba ngo ariko nta bintu nariko ndigishwa umuziki nenda uzukunyene byose kuko nagiye mfise n'imiziki rabaza Sister Deborah ziriho kuri YouTube nari maze yantoye amaze no kubona talent ya ubwo si mwebwe mwamuhemukiye gutega papa aho yari yize nkeka ko ari mwebwe mushobora no kwinjiza ayo mafaranga ariko akabona ubwo buryo yizeye namwe atabwo muri ko muri nakoze indirimbo zingahe kugira nizije nakoze show zingahe nakoze ibiki byo gutuma niziza amafaranga byaba basandi malebu none we wari POE ifashi iki muri Empire mubaze kandi anatabivuga zo bakoze icyaha Tibenturo yari yicaye nyine nk'igipope gusa nta bintu yakora Messi disemi je naguze ntabyo novuga ariko bona bikoreye nibazo kubaka bakabivuga so bivuga naje nibazo bigira ibanga nta kibazo urashaka kutubwira ibintu nka bingahe wishimira kuri King Sadbi umusaza n'umuntu kandi je nago mfa kubana n'umuntu ari we wese umuntu twinze tubana no komba mura ko ari point commun duhuje imigongo ikomeye kutava ku bintu gutukwa cyane ariko ukabandanya gucibwa intege ukabandanya yego kandi kwama wizeye ibyo ushoboye cyo kintu ndakimuzi ko ari strong cyane ntapfa kuva ku bintu icyo ndagishimira cyane kandi n'umuntu aterana intege sometimes aratera intege arankuhaje cyane nirihe jambo wibuka Sadbi ashobora kuba yarakubwiye icyo gihe rirakubabaza ariko
urihangana nubwo sadambwiye kino kintu ico gihe na postinze ifoto ya Fariyazi ya Big Fizzo acambwira ngo Petit utaguka mu toilette narababaye cyane byarambabaje iryo kweli sinoreka kubivuga byarambabaje bisigura ko Sadbi atigeze yishimira kubona upostinze ifoto ya Mugani. Reka tuve kuri story ya Empire Avenue, abantu nimba bashobora kuba bamenye ukuri, hari ukuri gutandukanye bagiye baramenya. Tugana no ku musozo kidogo, twinjira no kuri ku bikorwa vyawe. Benturo wakariye cyane amapiano kabisa. Angariye amapiano kubera n'umuziki nabonye biroroha ko umuntu yagura akarere kanini kumudiyo kuko hari abantu bibaza yuko u Burundi n'u Rwanda ari isi yose. Ariko ndabona yuko naje gusanga isi ari nini cyane gose, isi ni nini. Biza biradusaba yuko tuza turataginga ibintu bise hashtag yogenda worldwide. Amapiano ni kintu ku mapiano abiri maze gukora nabonye feedback zirenge izo nahora mbona uko ukora umuziki mu Burundi no mu Rwanda bakawumva ibintu bisanzwe muri no minsi, ariko kwagura akarere mu bantu bavuga ibintu bidasa n'ivy'iwacu, bafise ingeso zidasa n'iziwacu, bafise imidihi idasa n'iwacu, biri très différent. Amapiano ni kintu corosha, c'est amapiano gusa n'amaflo. Je namye nkora amaflo, aflo ziroroha cyane kugenda ahantu henshi cyane mu kanya gato. Izi ndirimbo zitambika kenshi, izi ndirimbo zirimo ubutumwa zitonda, abantu bagukota ku majambo waririmbye akenshi. Kandi nga mu Burundi uririmbye naho uririmba indirimbo irimo ubutumwa ukayirimba mu rurimi atari rw'ikirundi, abarundi ntibayishimira. Umurundi yotuma yumva indirimbo y'urundi rurimi gundi muntu wanze, ariko ngaho bashaka kuririmba ikirundi kabisa. Kandi izo ndirimbo zitambikana, abantu ntibumva ubutumwa cyane, bumva umudundo. Kandi se hanigeze ubu abantu nibashaka stress, nibashaka n'impanuro nyinshi, baraziririmbiwe umugabo nyamugabo, umugabo avuga ukuri, umva barahanuwe cyane. Ubu abantu benshi bakeneye kwiryohererwa kabisa, impanuro barazizi. Ariko umaze kuduha indirimbo yiswe mu maso yawe, abantu bari bazi yuko Benturo ugiye gutangura kuzura duha rero ritme y'izi ndirimbo nkuko wari wayitanguye iyi mu maso yawe meza ndabona twende indoto zahindutse inyenyeri, niyo twafatana maboko, uru rukundo tuzosazana. Niyo gituma navuze ntago nahevye ivyo, oya. Ni umuririmbyi nuwo hindagurika ji, ntago mandirimbe ibintu bimwe. N'abafana b'umuziki bakunda ibintu bitandukanye. Rero mbashaka yuko abafana banje bataja kurondera ibintu ku wundi muntu. Oya, nga muri Mavagenge tuba tuvyiyujujemo. Niba naje kurimba mu maso yawe bisigura ko inyuma hari izindi zisumbirya. Niba nararimbye za Kidukizi Afrondundi, hari izindi Afrondundi. Niba nararimbye amapiano, hari izindi amapiano. Of everything is here. Nta kintu muzobura nga kuvuga ngo Benturo ngaririmba ibi, ngo turirimba ngo turukundo ngo zoturondera kwa kana. Oya, byose biri ngaha. Ndashobora kuririmba n'indirimbo nta muntu mu kwisararirimba. Ariko kudukubita mapiano sana, hari abantu bakomanta bavuga yuko kwera wabonye ngo King Sadbi yafatishije ku mapiano aguma batamwo, nawe reka rero 2016 narakoze indirimbo yitwa Disisa Deborah genda muirabe, ni piano ji ibuzemo ya log drums gusa man ikorabona. Kandi piano nagariza twiguza zikora Tanzania bose barazikora, ahubwo twe twaratevye gusa na Sadbi yari yaratevye nawe nyine. Icyumviro ciwe ca Buja Piano cyakira cyane. Sinakubwiye izi ndirimbo zirasohora umuziki cyane, no mu bantu batahora bari interesse. None nk'ubu dufate
Indirimbo ya Sadbi nkunda cyane gusumba izindi ni birashika ari indirimbo kabukunda fo kuko iyo ndirimbo muzakera cyangwa shasha ndayifisemo imigongo yanje wifisemo amajambo yabagiye urashiramo yakozwe ndi haye ndiko ndayibona yarangiye nitukiri kumwe ya none ijya umusauza yoyo umuzambi yoyumva mukongomani yoyumva niyo ngaha rero hano nyene ni izi ndirimbo zo kuko izi ndirimbo zoroshe zisha ziba local ucuba oblige kuririmba uririmba ururimi rwo hanze nago bakubwira ati acha nabyo bingereza acha nabyo biswahili ariko piano nawe uririmba ururimi rwa ndi rwa pastori abantu no gutambaguza rero icyo cyimviro nacyo nyine jabuja piano njiza kuko abantu bagendera kuri vibe ntago baba bagikota igihugu cankwe message bakota vibe so nawe ncyimviro njiza kuko je narabikoze kuva imbere mu mafrondundi Afrondundi zanje zarakubita muri Kongo nkabibona ingene zigenda abantu ntibasoba kumva ngo ariko avuga ikirundi ngo ariko avuga iki humva umudundo naho piano ya Giteba ngahi wacu tutangure kuyikora naho twatebye ni vyiza ko twanabigoza ariko Turo indirimbo zawe ziraryoshe kandi ziranatambika kwirika tamasho ico uzo kibaze bajya kandi worakunda gukora guraja ma press conference uraja y'ibiteramo byinshi uzobambarize turangene bishura kibazo kiri kuri bo rero oya uzobambarize gusa kandi najua ko mzee wa kuvurugana uniulizie nawe ubutumwa ndagoza uzobambarize perki Turo butamutuma yego kana fizi bigoma nyene bisatura nabene gugu baramushaka aramukunda kweli n'umwana w'igihugu n'umwana wabo cyangwa basaba amafaranga barankunda cyane cyangwa basaba inoti nyinshi barankunda cyane abo bene gihugu bacu barazi ko ndi umwana wabo nduwonga ariko ugakumiko zimubaza mu mukomera kubera iki abise ubwoko budasa n'ubwanyu ava mu ntara zidasa n'iziwanyu canke aririmba ibintu bitajanye ni usabambari cyangwa ni facture yawe ibirenze oya nta bantu bumvikanye batohuza ntago ari ikibazo cya facture kabisa ariko hari abo tudahuza kubera facture nivyo ariko si ibyo bice bituma ashata aboneka kuko narumvise najyari kandi bijya bintu byarankanze cyane umumama ariko aravuga yuko ngo nizijya show zo hanze ngo ubu bwoko wazanye guzobura abantu wari umuntu yabuza abantu muri show hanze kubera ngo bwoko runaka ibyo bintu birankanga cyane kandi umva ko bitinyize niba abantu bashobora kuba batumira umuntu kubera ubwoko cyangwa ikimenyane kandi rijya nibanga rinini yamenye yashize hanze muze mu birabe neza ko hari abantu badashobora kuba bahogwa ibyo bari ajya amajambo tuyahagaci si ibintu bito ntibaba bakiraba umwana w'igihugu bakora ba koedi kindi mugihe rero muri community barabye akantu kugira baho umuntu ikintu uzosanga babandi bari kuzomarira igihugu akamara igihugu bipfuye ubusa rero kijya kintu niba kiribura ntikiriburaya umve ko umurundi wese ari buraya avuye ngaha mva no ngaha kiri ico kibazo bakirabe neza kizoze gucanishamwe abantu kuko nta inyuma ngo ducirengagize nta kuntu wogumubega wewe je ntabega turi mu gihugu kimwe kabisa hari gigiye rero aba revolution rero avuga ati nawe rero ntubega rero fo na kwaso ibyo bintu babirabe byo twarabirenganye abo barundi turi mu yindi nzira yo gusanura ibyazambuse no kubaka igihugu baraba umuntu ashoboye afise randanze igomeye akore bizogenda neza turi ku musozo blessing indirimbo ni nani wametaka sana iwe yangu wakataka niwe mdogo miaka yote hakuna huruma
kwa binadamu wanataka nife angangana como blues aista penina mapu ayomani yani yoko stani tani yani tamo mimi nikitani akikiduza akikinuma akikiduza akiki oyo ni nani sasa analeta gamitani abatini man huyu umundani tutamupiga kama shetani. Oza unanita nani? Mwite Turo Fondis mwenyewe. Yeah. Urafise target yo gutegura ibiteramo vyawe? Ego na le 31 gukora kandi ubu nyene muri mwanya muto murashobora kubona afishe ndifuza bon icyo giteramo nzogikorera muri aka karere kiwacu umuziki nawe utanguriye ngaha nakurijijwe n'abantu bo ngaha cyane za ndavuga ati ari abantu ngaha bakunda kuja town iyo ugasanga barabuze ukuntu bataha bagize iki kandi umunezero bagiye kurondera ngaha twufise abuze ati ngira ndabategurira igiteramo ntibaje kure ariko umunezero wose bari kugenda kurondera kure baronka usumbuye nguyo kabisa. Le 31 Imana idufashije abo tuko turategurana umwanya ushaka kubona afishe tuzovibinga ngaha gushika buke iwanje binafsi nagiye kurgora umuntu kandi umunsi rero babone performance y'ukuri kurivugira ibikorwa birivugira kabisa. Simaka badutumira natubitegura kuko icyo dukeneye n'abantu nabo bariho wakitunyima kazi basi lazima tutajipa. Impanuro kuba upcoming sha niba badafise umutima wo kwihangana wo kwemera ibitutsi wo kwemera gusubizwa inyuma niba baragenda kurima kwe cyangwa barabindi bakora bisaba umutima ukomeye papa kweli. Tureka nabishimiye cyane my big brother. Merci sana kabisa. Izaba kwigumya ikibazo cyawe kwagicece kweli. Ariko nawe byaragushikiye uraceceka ariko byarazi ati asante sana big brother.